Hamutu ku falei hau Canso Ximenes e o programa Entrevista Exclusiva. Bahreana insira e Timor-Leste no mos e a diáspora, ba loroni da ohen, e ta se colia com a importância música ba civilização humana. E a loron ruanul resinida Fulan Júnior, mundialmente comemora que celebra loron mundial música. No atucolia assunto da daune marca na presença e estúdio agência Tatoli IP Farol Dili, maestro música Padre Joel Casimiro Pinto OFM. Bem-vindo no Loron Diak ba amo. Loron Diak, obrigado pelo convite, mas. Hanesan ita hatene katak ia Loron Ruanulu resinida Fulan Júnior. E o mundo celebra Loron Mundial Música. Amo nessa maestro ida na escola da música e experiência e o mundo música. Te liga para Loron Mundial Música, né? Amo bele fo amo minha perspectiva ida com a música ba civilização humana. Ita emane moris né? Sempre ho dinâmica, ho ritmo, ho ninya pitch, nebe dalam rumah ita lao lalais, dalam rumah ita lao nenek, dalam rumah ita hamnasa, ita alegria, dalam rumah ita tristi, dalam rumah ita bye-bye tidak ita. Ini hotu-hotu ida dinamika hirak ne, saya nesan aspek tu ida nebe hatudu katak ita ne moris, emane moris ne conteúdo iha conteúdo musicalidade. Katak ita sinto buat tudo iha ita ne moris ne iha interação bamalu, ligação bamalu, conexão bamalu. Ita hamnasa mos ne música ida. Kolia hanesan ne iha ne pitch control rumah ne mos música ida. How baku mesa, how halo liman hansan ne lia musik sa. Antau música ne katak bahasa Indonesia namanya perpaduan bunyi-bunyi yang membentuk satu kesatuan nada. Atau perpaduan bunyi-bunyi lian hiraknya nia conjunto de som neve forma nota ida nema kita reconhece com aba do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Agora, ninia contribuição ba humanidade ne bote você. Primeiro itu kuliah keras kono ba emane ita emane ansone haudian ita ne moris ne rasne musika. Musika ida tambah iha ninia dinamika emadihan dalam forte tia una haudian ne dalam rumah ninia piano dalam rumah nia bye indit agora ia mus ninia timbre warna kehidupan. Emadihan warna nada warna suara emadihan ne iha emane morisnya warna kehidupan warna-warni kehidupannya ninia mod liane diferente, violinnya, instrumento ida, teclado ka, organ ka, piano ne lian lahanesan, violino ho, gitarra baibamos, sinaruane ne construção instrumentos, equipamentos ne tuir ninia parte, né? Então hirak ne mak forma sai ida kaleng atida how construir hamutuk, how fatu kira dereba besida ita hamutuk, ne sai composição ida nebe interessante Deus wahira ita rona ho tilon. Husi elemento música nebe oina amu temi, kole kono dinâmica, kole kono timbre, kole kono nada, kole kono ritme. Amu nia hare. Husi composição hirak ne bele civiliza ema sai ema nebe civilizado ou lá. Husi música. Música bela sai formamos emne cultura. Música ne civiliza ema, tama música ne sai expressão ida, ba ema ida ia ninia contexturasi. Civilização ne laos batira nebe tengi mai husi fatin selu, tengi mai husi ocidente nebe ita tengi mai civilização ne mai husi expressão cultural, expressão sentimento sociedade iranian, povo iranian, deve expressa liusi liafuan
lia fone nebe ikus main dia transmiti iha nananuk nebe furak. Transmisalnya lius nelian. Nelian. Roma construir by Itaema ne tur Salmo 150 ne dan ne. Ida instrumento nebe dia kliu ne nelian. Fiu bele kotu violin talent instrument bela artia mas belian precisa afina itu anet nia furak demais anto ida de maka how den oine civilização bela acontece li música ne tama música ne expressa manine sentimento manine estilo da vida manine Hanoi nine visão por exemplo visão revolucionária visão estética com a povo ida nele Morris. Neteiros, susar, senti katanya apaixonado, ni senti katanya agora daun nia putus cinta hela, ni expressa lius música. Então música ne tulun atau bele manifesta nia parte interior ne baliura atau emsel belhaten. Ne emira hate it belhaten emira nia terus emira nia sinti triste ne lius nia música ne beha. Lius letra ne be nia transforma iha lian ne be. Amo na perspectiva significado música ba amo ka uma pessoa de noisa. Música de Morris. Ne how sempre dehamba ne student cira dehamba ser no how treino hadesne. Música ne how Morris. Tamane how sempre uluk how nia professor música wanhir how ensino secundário pré-secundário nia mak descobre how ne liman katak oneliamane bele toca viola mas dia klu toca piano. Então nia den otok oneliamane cocok atu bele toca piano. Emane ni haker ke ne livro ida dance ne if music is food play on. Jika musik itu adalah sebuah makanan maka mainkanlah itu. Então makanlah itu dengan cara memainkannya. Okay. Hanya kau manera suona ka toca ka o bate ka buat hirakne. Então música ne how dia ne how ni estilo da vida tambah how dia how bel expressa wai hira how ninya gaya how ninya estilo da vida how bel contente how bel heroes how bel hamnasa how bel senti by binded ne tama expressa itu si música mus bel sai terapia ida bahau wai hira função música ne função música ne wai hira how hareba quando na kono serviço wain dia kalau tocate música né hansa sublimação ida o problema se da mita sorte na mars significa que kata música não foi influência bem mais de Morris. Claro significa que não se chama nem explicação quando vai dar né for influência bem de Morris kata primeiro tambahnya rasik expressa nia ane lius música música mus bele muda nene estilo Morris nian nia bele expressa buat hirakne nia bele hakerek dia cria ou compose música ida hode for influência mus bem selo então los além da nia influência nia rasik hanesan terapia pessoal ida mas bem mas susi música nia fomos influência bem selo kita hari musik sira oin lorone lia fon simples uma expressa simples los no lavari ki to katu asir embel canto bel decor hotu ha foi exemplo que kira alewanda na nunu seisas ne jovem ida ni música ne kansak ni conta na história por exemplo música bao música ne bao ha quer ne bao tamas ale atu de handet ni ha foi exemplo ne be ha hare lavari ki ser to bot ne familiar ho música ne osa ita Timor Kari dan ya Alcatraz ya Cinco de Oriente ya Vialma X senior ne Antônio Pereira Sira
grupo serne sire influência ema barak ne moris. No música né, ela transforma a sociedade em estilo de vida. Esse exemplo na beamo fo liusi labari que fansa ida naran nono seises. Na be hamosu lia fo ida na be bele lalais familiarizado o ema. Idane tuira amunia perspectiva. Tambah sai mak música ne lia fo lila traida bele lalais influência na mono ema selo penilaran. Tuira amunia hare. Tambah nia toca diretamente em sentimento. Música ne toca em sentimento. Música liu música popular sira. Música pop sira ne tambah ema permainan barak ne kan nia expressa yes, ni sentimento. No idamo simplicidade o lefuan sira ne be nia usa ne lefuan de bye ne ema compreende do que lefuan de as. Tambah ne orsire awanen nia diferença mo so música ne be emde música eclesial ka música liturgia ne buat selu kira mai be música hanesan música popular sira ne liafan simples ta hanesan hadomi auto iskotu ida ne expressa buat tira ne be ema sinti bye sinti hani ne mo bye ne mo lor no ne influence tep no foi impacto bot ya sociedade ne moris ne. Ni takulia kona ba música popular hidak ni takulia kona ba música moderna. Moderna deve usar instrumento oin hamos música ida. Itare fale vai tenia beala sira. Sira la escola ba música, mas ia biba ne ba sira mo samosu música tradicional, música Indonesia música rakyat klasik. Hamni hare ba itene beala sira. Quando a música na besira hamos ia tempo bela serinento agora. Música ne kan melekat pada diri ema. Se ema ne melekat ia inerente ho ema ne significa que ema ne mori sa contexto ida, mori sa contexto sociedade ida no contexto cultural ida no expressão hirak ne mai husi música tradicional serne por exemplo ulu que la conhece instrumento sira. Então haten ritma que dadolin, iha dahur, iha tebe dahur, tebe dai, ida bakuli kurai sira ne. No ami iha terik fehana bane ema bolu ne baineti ne musika ne be canta ba ema be mate. Wahira ema mate isinolon toba helane sira hananu. Naran ya município tot ya. Município tot ya sim. Ne atu dihandet kata ne expressão ne be ya ocidente lah ya. Ya fatin seseu lah ya. So ya timor ya. Ninya costume ninya tradição so unsa hananu ba ema ne be mate. Ne atu kata itane uluk ne ita sian ne diak ba malu de repente agora ita bot ba ona ne liusi musik sira hansane ne laos batir ne be heta influences en seruk mai be original ema timor ne hamoris no sirahanan significa atu dehan kata música ne laos batir ne be discover husliur mai be ia ne sociedade rasik ia ema timor rasik ne moris ono música música sira no hanesa no sound moderna nian ne maka ita compor define ono ho instrumento moderna sira viola orquestra sira ho violino maitan ho keyboard ka teclado sira piano te hanean sira botirak ne kan buat ikus mai be antes ne dahur ia te ona tebe ia te ona ne hein makita tu desenvolver agora se dá ia etapa ida maximal baita tu desenvolve música tebe timornian. Tambah música tebe timornian ne laos ida nebe ohin lorong ita dahur uzabe ema atambu sernian ne atambu ne tebe kauron ho disco. Horse kau disco song ituan hal disco song itu ho mito freitas. Ya. Musicida. Musisi timornian nebe nia desenvolve unik música tebe ne.
no, I mean, toya pontiram i precisa desenvolve ida ne. Precisa desenvolve. No how hanes how dehan how laos latar belakang ma musik pentatonis sira. Musika kultural sira. Hanya latar belakangnya how aprende li diatonis liu pois how aprende Roma ne jazz modern antau ida ne maka dal rumah foi impacto ladun forte bahau ba musik kultural sira mabe liu se aprendizagem prática bai ne how gosta desenvolve mo sira ne por exemplo coro sira ne ida ne be desenvolve música étnico barak ne senhor ida naran Cornelis Lawe namang ne iha ema lambata Indonesia mabe ni agora timoroan nia iha tena pasporte nasa timoran nia agora hela ia fat berliu nia desenvolve música étnico barak no ida maka mau mito freitas nebe how aprecian nia esforço descobre orsek nos nia ami discussamos nia de hambau kata iha música balu nebe ema timor unik timornian seruling hu ho kuak idadet las kuak barak mabe idadet ne seruling idadet nes tenki discobre haonin saya discobre dia kliutan ne iha mabe ema nebe tokana so katua sira labarik sira la iha jovem sira gosta lima teclado ho tamane ba festanian agora ida hasne la iha música da sira maknaran lakado ne instrumento lokal nebe ita ihati ona so kit discobre when here discobre buat site viral te seluk fonaran te ona ini sai de dificuldade bot ne desafio bot tira nebe ita timor se hasor when abam bairua se ita la fonaran baitanian no lahusu UNICEF atau bele UNESCO atau patrimonio ne selek se fotenaran itane kolega maluk sira sorry na ba sira la laisas matne amo interessante temas tamba amo encolher quando ba onsa desenvolve música timor amo dar mastro ida onsa amo ni hanoi quando ba desenvolvimento música timor leste da daune ita iha desenvolve música timor leste dian agora ne se fokus liu ita iha dun tebe mai tebe nebe influencer si disco modernian nebe kahortena mix tiana ho tebe tanian no dahur sir nebe ita iha ne dahur nemos hansos ami diskusang ona dahur nemos influencer si maluk sir si atambua barakliu nebe por exemplo ema timorin haka dalida de takiruk dalida nene agora Hussein ba variasi ini tamos tuir hoto tu ya ne. Daur serna bedek no masih ata mai sesuai. Hosi municipio tu ya ninga daur kata. Daur ideknian. Nebe ad desenvolvimento nebe oin lorong ya timorne barakliu ne mak ya musika popular. Musika pop sira. Ne musika pop sira tare ne hanso buat tira kari avans tebes dulu ho media sosial nabe ia oin lorane teknologia nabe ia oin lorane em bel hala música phone no música phone belem ia minuto ka ia orasnya larane ne bele viralona Usi adaptação hirak ne to desenvolve música amni hare kona ba música Timor Leste adapta ba mundial agora da não sei ita kokona tamona iha nível regional kan nível itanian for example ita kono ba iha Kupang atambua Kupang ne jurusan sirene ne música Timor Leste ne ya festa siramos música se Timor Leste ne hanano barak significa tak ne influencer na parte ita ba Flores ia Manggarai iha ba ende sira música Timor Leste iha música TV sirene ya bis ya call bis sirene microlete sira ne música ya Ambon música não se influência ema Ambon ema canta itene música dia clio sirene liane bem formado bem organizado né idane significa tak nenek
nia começa tamone nível né, antes tem artista ser quando vai a Jakarta, sira começa a cantar Timor, Hawadomio, Academia Dangdut Sirna. Academia Dangdut, né? Mas ele promove na. Antes a Filipina, senhora Ida promove música Timor, né? Canta música Tetunen, né? Canta, não. Significa que música Timor né? Popular nebe Timoron sir halo né? Nia expressa unicidade ida, keunikan ida, hoje sentimento nebe, mos la sentira. So Timor mak senti. Mas bem dia bela influência mos, hos raiselo atau canta. Por exemplo, música era nebe famoso cantado Rusia artista Gerson. How precisa tebes in lorin tapato ya fatin sesuka Malaysia mus balu canta to viral tan. Nah, Timor Wanda nebe in lorin halo viral música ia Inglaterra ni apeli nar Carvalho. Johnny Carvalho. Ira canta dalan ini. Canta dalan ini. Ne mus nia insan nia promove música tetum ya dalan ini. Significa etapa por etapa nih começa lorando música se ba se lo conhece, se lo catene com a música Timor nih assim. Ini quando a música popular sira nebe dalam balum kole quando ba domin nebe mak kita oina aman samudehan viral ia raileu. Amon hanesan maestro música kare ki ia hanoi room hanesan amu temi kole ho música sira selo para tu promove itene música original. Música tebe sai famoso Timor mundo né onisa para sair nessa tem patrimônio. Ida primeiro maka né TPC ida ba itahoto ba a misera aprende música atau insa desenvolver né ba oin. Liu preparaan atau bele participar competição sira. Também a competição sira maka em berconhece música. Por exemplo, ia coro internacional, ia Bali International Choir Championship, ia ITB, ia Bangkok, ia Shanghai, ia Singapore, ia mundo né, ia fatin oi né, sira nebe, ia nebe ita bela promove mas música sira né. Agora problema que tem recurso humano né, atu prepara ema ba nível mundial né, sira to é ba. Ita sei conhece ela hawan só maestro mas be por conhecimento né be how iha sidak toba level né mas itu bela professor hodi preparaan ba participa competição serne no haturu né típico música típica timorense Timor-Leste por exemplo hansa inalo né canta hansa né honi na maneira dança ka gerak serne Aí né começa bela atrai não se os fatos servos bela canta hoto bela hanan mas e esforço que lá para ita bela internacionaliza e tem a música teve ligo se te vou tirar be atene esforço ana sano imito sira esforço na hacker música teve em inglês mas sim ladun viral sei dá que foi influência bot será foi influência mas né ansou em né TPC ba ami trabalha da casa ya Timor ida nebe arranger dia né ida nebe bela arranja música ba orquestra sira ba narsane além de momento ia amu aderitu Salesiano né maestro nebe agora prepara ba Santo Padre niamos né na rua mak organiza ela né halo arrangement ba música sira dia teves simples mas honinya gosto nebe dia klinika tu tabel rona amo ita kulia quando ba música né sila hoto e a música tradicional e agora e a mundo digitalização da labara que maka anasan além de usar instrumento hirakselo anasan órgãos bot selo tá agora bot nebe most cidadão e taman é mundo música se usa tecnologia artificial inteligência e a artificial inteligência né bele
usava que traduz. Não, agora música mas usa. Amu ni hare. Ia Timor mas agora sebab barak usa ida né. Usa artificial também. Desafio. Mas Timor Leste kalah. Sempre ia ninia aspecto positivo, não negativo, né? E a positivo kata dia bela ia momento instante, momento imediata, nia bela produz liane be diak tebes, ema bel rona ia momento ida nessa ne diak fura close. Usa aplikasi deh. Usa aplikasi ne. No, ya problema ida maka nia ikus mah yang lip sync det. Nia kanta bebe nia liefuan be saiba ne los nia makanta. Nia maseluk. Maseluk makanta tia tamu makina ne mak be regula te nilian ne produce te nilian ne. Nilian de original ne la iya. Antau ida ne maka science aspecto negativo ne. Kata ka ema nilian original ne la mosu enaba la phone ini influence ida bot enaba. Mai be ya parte ida makau tu dia buat tuh artificial intelligence é importante, mas sempre ida ne bot leno eman tinggi hane power atbel domina. No eman nelian it label manipula. Artificial intelligence bele uzat nelian bele uzan rasa mai be ita nelian rasanya furakli udah ke ida be artificial ne. Artificial. Tambah ida artificial dia kontrol ho makina. Nia lautir buat nelian. Computador ou aplikasi. Computador aplikasi. Ita nia salit sebelah afina, sebelah hadiah. Kalau ida ne bela ameaça bot ba música Timor. Ameaça bot ba música Timor-nian. Tambah hira ita lah preparação recursos humanos neve adequado, nomos equipamentos neve ita lah ia, de repente moço ne mai transforma ita nia capacidade. Agora lá se a música ia parte o todo. Ia tradução, ia blá blá. Ia tradução, ia buat todo. Ia robótico. Halo carta buat hirak ne, how precisa halo carta diskursu ida. Harus buat chat GPT. Nia dan ida alternatif ida ne nesne. Ne ha menos ona ha ni criatividade. Hanesan ema. Ha menos ona ha nia capacidade intelektual ne. Tambah buat itu makina mak servis ona. Agora ne keunikan sita ema ne saida. Ne mak desafio do ini. Keunikan hansa ema Timor ne ihane be. Se buat itu ita husik jana ba artificial intelligence mak servis ne. Ne mas ne desafio buat ita. Ne be laos tem ita tu contra. Mas ita tem que analisar crítica ba contribuição ida ne. Em balu dan oin lorong kan ami bele halo la state. Mas one contribuição la iya. Mas barak ma viral usi aplikasi ne. Aplikasi ne sira viral uluk ne smule ya musik sira ma kanta na ba bele famoso viral selebgram sira ne kan barak los. Iya Timor mas dadang barak usa. Emak halo viral musik sira TikTok musika barak wan yang buka Twitter akhirnya emak karkhana musik kirak ne. Dan saya desafio dulu. Ne bele hamate emne kreatividade ama. Bele hamate emne kreatividade, hamate mas hak cipta emanian. Como itania lei kono ba hak cipta sidak iya. Lei direito autor. Direito autornya ne. Iya tiona sidak implementa. Kalau sidak implementa lost ne correct ne. Ida ne fo impacto negatif ba dunia kita ne. O insa ema to halo ninia criação fom ida mos implementa manifesta ninia kreatividade nia sai baru kona. Tambah nila hetam buat tidak. Nila hetam buat tidak. Amuni hanoi ita usa artificial intelligence mas dia kliu ka ita usa analog anesan tempo ulu kan itu mat sirna tempo. Sirkan halo música ida pelo menos han processo clear. Tama studio, viola tama ketak, melodi tama ketak mas tas saya música ida. Amuni hare usa analog mas dia kliu ka usa artificial intelligence. Tempo ne muda. Konteks ne be different ne. Mau toni sira, mau anitu sira,
ho sira seluk ne sira gravação ne usa analog. Agora o in loro ne usa tecnologia ne be ihane tamane contexto differente ona. Sim. Contexto differente no hanso ina dane desafio dunia kita. Mas kita kan tidak mungkin kita filo-filo tinan tahun 82 nebe 85 90 sira gravação 2000 ita hari kaset mas música uluk kaset fita agora ne ya YouTube dit losona ema bele at emni liam bele atmos nia kanta ya YouTube nia tahu upload ya YouTube nia lendia zaman hari musika entre 80-an o 2000 baleten amni hari musika ruane ini nia sira kelebihan hene be ya 80-an sirane tur padrang musika 80 atau 90 ne sira padrang musika ida be sirna akord ne emane akord sirne ne tur ninia ida padrang ida tonika dominan subdominan sirne depois ne kologos median kan ne kologos supermed tonika sira hana bane ne ya padrang musika tur padrang musika agora ida ohin loro ne kreatif demais tambah ho apoio teknologi? Teknologia ne be variasi kompleks mas kreatif no halo kompleks nine kompleksitas ne as tambah ona liu ne arrangement sirane começa ita quando la família ho música acorde ne por exemplo adim asus augmented diminuis buat hirak ne memang amenta fura que nina música ne at level sai monoton ne sai kreatif mas be dalam barak mus iya nina funang barak los ne be nina cengkok balo ne amenta ba ne iya ne variasi ini maka halo difference husi sira ne be tuan ne sira ne be katakanlah ida 80 atau 90 ne sira hanso na odene tur padrang musika akorne sila alur sela agora o lor ema bela halai tipo quarto halai tipo quinto depois ni fil mai belen primeiro por exemplo hasane e sempre é dificuldade buat mas amo ema barak sugere li dia kliu rona música las dia kliu sira gosta liu rona música de 80-an do que rona música agora hamne are baden katua sira dehan musik da agora ne baru liu musik uluk ne tambah ya konteks ne ya konteks lebih different mas halo bele julga musik agora ne ho perspektif 80-an atau 90-an itu harus perspektif positif deh positif sih ne musik ne be ihane ho le fuancer simples ho le fuancer ne be ho niya genre ne be ita bel tabak ne halai bai hanebe ne be turun dunia kita tu bele haten lalai musik ne ta hananu hansa agora de oin lorne sira barak halai bai ha R&B halai bai hip hop genre dene agora na R&B ka hip hop serne hane sitani balon kizomba oke kizomba ne ita mengamini anggolan serne musika masih timor ne yang se R&B ho hip hop ser honen ita aliwan sir si Ovi 16 ne sira Koko Atana Grimson sira Koko Atana ho genre sira karak variações si genre ne sai riksoinda mabe makne thank you fiel ho genre ne be siranian balu por exemplo masa uluk ne vial ba ek sira mau Vitorino Sira Leo Muniz sira ne o poi Cinco de Oriente ma Alvin sira ho na sasar ne sira sira genre asike sira nia modelo insa pero in loro ya musika rock mus baraklos ne adapta ba mundu ne tamo problema ne sentimento eme da rona ni a favor be ne be se how gosta música rock metal how gosta rona rainain ni a música exemplo né ou how gosta rona Bialma Exer ou Cinco de Oriente exemplo
Ne filo faliba emane disposição adulta na música. Amo nessa amo e menciona que genre música ne agora domina ne me saklabari closanet ko canta com a R&B kizomba e hakala e dene bela minha saba Timor Leste bela hala com música original tebe também zara e marona amo são indehan música tebe ita dalabara aquilo fotil se matambua pois ita toca Timor ni agora ita hare fakun amne harensa bela hala com kalai Ne desafio buat tidak mengenai desafio buat tidak bah ita ini atau diangkat identidade musical ne nebe ita iha liliu insai ita defini kono ba modelo musik sira maka Timor Oan sira hakarak atau desenvolve ne pronto a presença si genero ne ita hari komalu mabe tengkemos atau ita labelemos laku ita ni identidadnya label lakong ho kemudian bahasa Indonesia tergerus oleh arus yang lain harus modernisasi ada modernisasi nih memang nafatin ho desafio ida nebe sei ta kuliah resolve agora sei precisa tempo nar los agora ita resolve mas be minimal ita ya tena plano ia tena hanuin rumah para atau hadiah nih bela desenvolve música tebe dia então o que tem música com a música popular música tradicional amo nessa mastro ide onde amo ni hare com a desenvolvimento música igreja lilo música liturgia nian música liturgia nian kan iha emadehan música rohani música sacra ne música nebe tuir padrão instituição sagrado culto divino nian nebe música seira ma kita belhananu eucaristia no música seira ma kita hananu ya celebração bye diferente ida worship seira ya música espiritual seseruknya ne ita hanano ita encontro rumah ita ya partilha buat rumah kan sana ita bela hanano ita ne mabe iha liturgia ita tidak mungkin ita bahanano musik ser bain ne bithanano ya worship ne bain liturgia tamani ini padrang rasik tamane dalam rumah emas sente liturgia ne membosankan tambah nih padrang lalu eukaristia kita celebra misa né ia ni padrão então nia labe instrumento be usamos ia ne regras tian ai dane maka dalam rumah sei helan sam buat tira be ladun halo ita sinti seguro né itan se Timor tahkar hatamo organ ba keyboard teclado né batoka ho ritmo moderno nian iha igreja mo da rumah amusir dan label ini teman dia padrão ya ni deve proibido tambah celebração liturgia liu ba eucaristia laos festa dansa nian ithanano ba maroma just los tunik dal rumah hanano hoidane mas dalam hal itu bosan mas hanano ba maroma laos maksinti gosto ame unsa atulun musikanya turun atau haihina maroma buat phone be amu ten buat rua eda musika liturgia ne rua amu amine be ladunga ten kono be amu bela explica itu kan buat rua ne diferença ne be para itenia buat rua ne hanso de hotel ne ia musika sacra musika serane be husi culto divino ka ou husi instituto liturgico niane sira define kata kira ne makbel hanano iha celebração eucarística. Por exemplo, ia Timor ne ita hanano banai. Ita hut hanano. Ita Indonesia ne kerja mada bakti iha puji syukur ne nebe defini husi conferência episcopal sira. Então ita bel hanano iha gereja. Tambane tidak semua musika laos musika hututne bel hanano eukaristia. Tem que ler as conferências e decide. Bisa decide kata musiknya hanano igreja, hanano eukaristia, ne não ser musiknya hanano momento casamento nian.
momento sacramento casamento, ia noiva sempre escolha atau expressa sentimento Roma, né? Hanesan Ave Maria. Ini Kristen larang, misa larang? Mas lá ia variação hoje. Okay. So ia agradecimento de, sira hakarak bahanano especial reza na infeta ni hoje, sira canta Charles Gounod niyan ka o Ave Maria Schubert niyan o Cuccini niyan may music sira kan ni padrang ni okay. Iha na itabel tuire tamane musika hot-hotu ne musika pelehanano mas tidak semua bisa dinyanyikan dalam Ekaristi. Então, significa diferença entre música liturgia sacra kita. Baik-baik na Indonesia ada musik rohani nih. Musik rohani nih, musik rohani kan di Indonesia bukan dengan barang fana. Ya musik kau ini, kau yang terbaik. Buat kira-kira, kau yang terindah. Kau yang terindah. Nih musik rohani sira, nih kita bel kantang sa musika pop ida, pop rohani. Pop rohani. Bel kanta ya incontro, ceremonia Roma, ceremonia ansam batismo ka os ya partilha Roma. Primeiro comunhão Roma, itu bel kanta. Encontro Roma bel kanta. Ne bel kanta. Musika renungan. Nuansanya nuansa lebih spiritual ka o rohani. Agora musik hirne bel kala tama ia liturgia eucaristica ia tira padrão ni label tama tambahnya laos musik liturgia nian musik rohani musik spiritual musika liturgia senam hanya karak fusubamu hanya sanmos selain maestro hanya san kompositor musika ba liturgia sira. Nessa informação no Behorona kata que ia missa solene ne Papa Francisco se de preside ia tacitolo. Amo zoel ne música éramos selecionado tama ia liturgia nessa na música entrada. Amo bele explica itu processo onde saber que música da ne música ba liturgia. Haker música ne dependemos by itato expressa com a saída. Primeiro música saída mau kita halo. Kebetulan halo música entrada. Titulnya Hahima Roma. Hahima Roma. Hahima Roma mabe nia convida ema hotu, né? Mau alin sira, mai hotu, né? Hahima Roma tama ya hamutuk tama ya kumenyang ida Hahima Roma leten aspa mabe honya genre ne tebe genre tebe no ne influence ne tebe fatberliunian promover una inculturação ne música fatberliunian tambah ami fatberliu ka o pokoknya mesti laklo mantutunya bahasa ibadah batu fatberliunian quasi a linha ida ninya tebe ne tantaradan taradan entah ida ne mak ritmo sana ritmo ne ida ne mak sayan san inspiração ida bahawa to compose música ne no Nelson dadir ho dere baba ho dadir ne dere baba ho dadir ne ho disimu ema tama ba ia Kredalaran, tama ba ia bangkete, kemudian hormai sium bainaka bah tama ya, bah. Nunemos musika ne, honi ne hanoi ida ne, tolori ema tama ba hasorumal honai maromak ia bangkete. Mas momento ne ba, inspiração ne ba amo heta ne, inspiração se além de você teve, inspiração lhe foi se don ne bita bote heta ne, isso foi inspiração ne be. Ko bele hakere ke musika ida kan Hahima Roma. Tambah memang hal-hal primeiro kers liturgia ne Hahima Roma. Liturgia ne lahahi ema. Ema ne gesto sira, ema ne expressão pensam ninya Hanoi, ninya sentimento sira, ninya triste kan ninya solo kan ninya terus kan ninya
diak sirane expressa banai maromak ne diak ne. Antau ne makadan hey maluk sira mawalin sarani sira mai ita hotu tebe bidu ne mai ito tamu bane tebe ho bidu. Tebe ho bidu atu hahi maromak. Dere one baba hone dadir. Labele para dere one baba ne. Significa tagadan labele para to hahi nai maromak. Continua na fatin hahi nai maromak ke ana maromak. Ya one moris ne. Processo atu hili amnia música tama liturgia. Processo no sa tama ina mas amo inden tem que leusi conferência ida. Nah. Proseso hili ne hansa nelos hau mesak makna hili mabe hansa proposta dia tama música ne quase Timor Laran ya misa solene serne em hotut canta. Em hotut canta, em hotut hananu no grupo sena lori baia ordenação sira ia festa rua celebração religiosa ka celebração solene ruma ia paróquia sira maioria hananu música ne hahi maromak lengamba le ten aspa então idane lori moswe nina nuance ne halo contente Timor hoto contente dari sambil ne canta tebe dahor dere baba ho dadir hunya fui ne atu dia kata instrumento hotot ne beita ya baba dadir fui flauta serne ita usa ho dahi nai maroma origine tinha instrumento original inculturação adat ba liturgia exatamente fofo na karakter sim bem tem que coco primeiro canta dahulu ni hene be Koko para tu canta para emoto bele familiarizado e menetilo? Nee, fat berliu. Ja, fat berliu iha a primeira pedra pa igreja paróquia Fat Berliu ne fong ida agora ne. Depois ia ordenação amne frei sira amuna em rua ia alas ami hananu hoto. Nebe, ia momento rua ne começa a virar lá, então o texto, né? Texto, depois leu-se conferência? Sim. Leu-se encontro, será de equipa de Síria, muito, e logo se e a música tolo. Amo aquela música liturgia hira? Além da música da ohi, né? Sim. Música hira, a liturgia nian? Ida, né, ba amine intern, né, Moris no Ramão Allen, Fraternidade Universal. Jadi, hakat liu fronteira sira hotu, halo ita saída det, de forma uma fraternidade humana. Fraternidade humana, né? É inspiração esse documento, né? Documento fraternidade humana. Fraternidade humana. Ne vale ba música liturgia auto lá? Lá, né, las música liturgia. Música liturgia mau kira-kira. Ida de itu? Ida ne ia balutan ne ha kerek. Por exemplo, masih ne ba hanen ne tengki tama iha música espiritual. Na Jesus hau na belon. Música espiritual. Ida fale hau ni agradecimento. Agradecimento babain ida ne mos bela canta iha momento ema celebrando voto 25 anos ka oni ordenação ne bela hanan. Interessante tebes tamba halo serviço no dar amo, serviço no dar serviço barak na behal mas seia biban para atau kerek música. Bem hira quando amo minha música selecionado canta ia missa solene pastelo, mas amo sentimento nisso. Não dará ema. Não dará ema, sinti hak solo né? Sinti hak solo contente bela seleciona kata loriba Vaticano la dian la problema tambah ami propõe música entrada tolo. Ida no se hananu entrada ne herua. Ya ida maka hahi maroma ne quando a musira halo procissão tama canter ne tambah ini convidam. Tahu ne altar leten hananu ida naran Jesus Cristo ne amo matebian Ildefonso ne música. Então significa que antes atau selecionado no Vaticano tem que aprova? Sim, música certa tem aprova do Vaticano tu.
ami halo gravação simples ida tahu tih itu bamak Sherlock ya na ba sira oke. Interessante tebe sama. Iha bangira amo papa ne visita pastoral ya ia tasitolo amos indica nesan maestro ida para tu dirige além de padre Adérito padre Joel e damos frater ida em tolo o insa ita botira fahed ne ele tu missa solana em tolo kedas ne ame depois magam si hari ne how como hanesan coordenador ba secção ida ne música nian ba visitação do padre nian inclui iha tasitol nomos iha katedral katedral ne si hanan si frater sira tamba yana ba credo ya música rua katolu maxi tolit maxi hananu iha encontro ide hanaba tão credo in unum deum nomos na infeto timor inia inan na infeto ramelau depois iha música idatan iha tasitolo ne iha tem que fazer serviço também é uma barak da mais iha membro do coro ne 1000 pessoas então 1000 pessoas ne significa que ita bela fahe maestro na intolo que hati ne bela aprende a tu dirige hamutu iha ida central iha música de tamba música orquestra ne be preparado ensaiona ne sira hamutuk walnulu orkestra walnulu ya orkestra ne walnulu ne husi sekolah musik sira ita inclui sira di Lilara ne inclui sira si BVR Berlico voice ne depois Safre música ya grupo ida ne behau forma dunik naran Dili Chamber Orchestra depois sira grupo ida husi bokau pada Adérito ho seminaristas si Fatumeta nomos seminaristas si Fatmaka nomos hein hela resposta si mau aling FTL sira banda música tromba ho tuba ho ira trumpet serne atau belum sanano Onsa halo combinação ho hirak ne konaba grupo o tawa muito depois na intol que tama dirige o sana importante bagi linha coordenação dan media. Jadi, ia música nem tem que tem controle kan bana. Tamanya maestro ba música det, nia la dirige hot keres mas nia fo hare controle música sira pronto hotona, pois ia maestro central ida, maki ia maestro serseluk nebe dirige ba sarani sira, nia dirige mas ba ia coro nebe 1000 pessoas ne. Coro barak tebe sam husi cada paróquia ia dile ema hitunulu husi diocese rua do atur ne o inusat lidera ida 1000 pessoas diocese arquidiocese dili ami decidi cada paróquia hitunulu lá ia paróquia dili larande tambah questão transporte buat tiraknya então am cardial dia kluita esforço pastiran be ya dililaran det no ne cada paróquia itu então ia 70 per paróquia berarti ya 490 se incluitan frater sira sekitar 75 tan então 500 sekian diocese rua ya ema diocese rua 200 dari liutan ituan Riung Ida nebe Riung Ida resin tama fácil dificuldade mak wanhera sei junta hamutuk ne sei gladi bersih kali ensaio hamutuk sei gladi mabe ami grupo coronian sei ensaio hamutuk ne 27 ou 28 julho agora no 23 ou 24 agosto ya momento rua sei ensaio hamutuk depois mas sei tan loron rua ba gladi hamutuk ke atas itu nebe laya problema hanen importante maka sira husi maine hamutuk ne hot ide kanta hatena ona sim tamba hatena tamba sira mas ensaio ela sirnia paróquia so questão ida
membro coro né, mas você diocese de rua e paróquia dele, mas é fato muito certo. Sirine ela fato colocar muito bem rata baneba. Korbera kami sepakat dan sira kan mai hello family sira. Okay. Sira mai hello family sira no ia momento ensaio hamutu mak ita hamutu det. No ia momento atu ia Loron Santo Padre nya mak ting harefil fali. Ne paling hanen ia momento no vamos governo prepara transporte para também colaboração igreja ao governo de acceptar. Los preparação ba simo papan rua também visita estado, no visita visita pastoral. Também tempo amo e cusliu amo bele husikela mensagem quando ba valor música ba ema liliu ta colher quando ba civilização humana li husi música. Horen ita hanesan humano ita ni morisne melekat, né? Inerente ho batida nara música, né? Ema ididak ia ninia ane composa na música ida, ninia ritmo, ninia ninia pitch, control sira, nia musik ninia dinamika. Tamane ita ididak consciente ba ita nia existência nessa graça dos nemaromak ita desenvolve ya. Liliu mensagem bah karakter maka maita hadomi ita nia identidade descobre identidade liliu si música liliu si expressões siranebe ita usa ho terminologia tenian rasik atau ne timorne lao ba oin lao tamba influences emaliur mai be ita rasu mak tengi descobre tanian itane identidade itane karakteristika rasik haunen mensagem irane ba ita hotu ba mos lilu ba fuensasira atu ihana fatin fuani irane be nakono hodomin ba kultura ba mos música timornian. Obrigado. Mensagem ikustan ga idane ba juventude mensagem ikus amuniam ba anasa maestra ida ba música Timor-Leste para tu vele desenvolver música Timor-Leste. Hauren convite ba ita hotu né lao state ba música sira maestro sira mas ba ita hotu atu desenvolvement fatin música timornian hahu ohin ita maktinggi hahu laos emaseluk laos ita semak atu hahutan. Obrigado. Obrigado barak ba amunia mensagem furak liliu li colher quando ba música né anesan itene identidade no ita tem que preserva no ita tem que conserva no música né anesan moris nerasik anesan música ida tamar loloron ita dadais ita bal colher ita canta no ita bel hanano tamane dalai datan agradece ba amunia presença estúdio onde bel partilha colher quando ba música o em loron colher quando ba música tamba e a loron ranulo recenida Fulan Júnior o mundo celebra loron mundial música tamane dalai datan obrigado ba obrigado mos dia harena insira e Timor-Leste no mos e diaspora programa entrevista exclusiva edição ohin ninin banee no rohan banee Haukan Simenes hamutu ko equipa produção agência Tatoli IP lahaluha hatu obrigado wain Tatoli se tatoli na fatin ba itabot sira e adeus.